nui no paha ka mea wewe ai ki manawa. Pakiki ka hero ana I keia. No pueo pau no I kona au ana pau ka lapa au ana ya. Ano ia ano I kiahi pau ka homia. Keia he wai mea hoi hoi ya. Ano I kiahi a pau ka homia ki ano ia o ka lapa au ana. That's very interesting. Mahope o ka au kei ana ya. Au kei kua lima. Ano kiahi pau ka homia. And then wewe kona mokuhine a haere ana no kumo olelo mai no ka mokuhine a pono ka hele ana olelo mai no a pono ana no he mau ka wā pū paha hele pū mea u olelo mai na a ole a he o ka wā ane olelo mai na na vai e kawa mai o wei la hoi na kawa au olelo mai no ko mau kaikaina hoi a ua pono so nā mea e kolo I hono lako ki ola no hoi ka mahiki me ka pō huehue ho'olei ia no I loko ke kai kau no maluna ka waa a lele aku no hoi lawi ia no hoi lako e kia o miki me kia o kā I mau mai ka lako pi ana I mau mai pai ana I mau mai pi no hoi lako I ki ala nui I ala nui no kia ri ka ale no mapopo ia lako a ole wewe ia pili ana pulo lo na pahu pulo lo ya hala no ka mua ka lua ki kolu alaila ai ko poe I la muku o Mokulehua ka hea lako mawahoa oko a Kī.nā mau no e ko lako hele ana ko ke I ka haa ka pulo lo hopu ia no lako pa akalima I hope ma ke kua lawi ia noha I mawaho o ke ala nui ma kahi noa and then lawi ia noha I lako I kai wahine o Mokulehua o ka pa ai olelo mai no o ka pa ai ki ia aku ia kua lani kila o ki ia no pa na poe wahine no kona kaikunane no hui ko au ki ia mnao Kī.nā I ko maua hale Mā.ʻewa I honei no hai Kī.nā blemish, flaw, defect Mā.ʻewa rough, treat, beat up Kī.nā ko maua hale Mā.ʻewa no hai ole no hai e wehe ana so I understand this ole no hai e wehe ana ua paa lako lako ine o pueo ma paa kalima I hope ya ki ia ka wehe ana ole no hai he wehe ae Kī.nā the hale would be all flawed Mā.ʻewa I honei no hai so maybe treat roughly, beat roughhouse malia paha he o ko hine ke ia o ko kaikunane alaila the house will be followed and they will be roughed up so they didn't free them I don't know but anyway yeah ano pakiki ko mapopo an ale no moa kakaloa no ke ia wahi mahere o ko Moolelo hiki mai ano kanikani a ula so kanikani a ula hiki mai ana no oia olelo pehea la kua lana kila ʻaʻalepahi ona manaʻo so ʻaʻole no I hoʻi ke kanikani a ula ma na kupuna na makua hoi e kiʻi ana no he mawahine no Mokulehua e kiʻi ana no na kahu he mawahine no Mokulehua ka me ke la no ka hana ia ana no leila oia pehea la ʻaʻole paha ona manaʻo I kana mai kana mea I mia I aloa so ka oha ia no lako e hele me ala me kanikani a ula au hele no Mā.ʻewa I loko kona hale I kona hale I feel like Mā.ʻewa must be something else
but I don't fully understand it. Mā.ʻewa.ʻewa. Well, this was fluttering, swaying back and forth. Mā.ʻewa. Treated roughly. Swaying, swinging. I mean, maybe this has to do with, they're tied up and they're being brought there. But then it's like just being treated in a cruel way. So, because kanikani aula, oia no ke kupu nei. Kanikani aula, so that's this level. Papahana mokuma, kanikani aula. And then Mokulehua is, so kanikani aula has lono kumakahiki, which has Mokulehua. So to Mokulehua, in the age group of these kekumahine, I assume it's around here and around this generation, but like kanikani aula is gonna be the one bringing them back to the hale. So kina hale. Oh yeah. So bring them back to the hale. Mā.ʻewa.ʻewa kona hale. So maybe that's like the way they're bringing them back. Yeah, hele mai la ko la Mā.ʻewa.ʻewa kona hale. Like they were kind of being, when you're walking somebody like a prisoner, somebody with their arms tied behind their back. That's the Mā.ʻewa.ʻewa kona toward their hale. Yeah. Pea mai la kona manao iua kamiliwana me kumakau. So makakau kanikani aula vehe kalima. But hiki mai no kualani kila vehe kalima hema kalima. Hoi akula no hoi la ko ua mau ma ua wahi kapu nei. So lawe ia no hoi maho pe oka. Hiki mai ana o kualani kila lawe ia no ma kei kapu. O lalo mai o a keia pea wau. Mā.ʻewa.ʻewa paha ku kaiku ake au. Ole no kualani kila ole. Mea ole no really mai la kaho au. I don't really understand really mai la kaho au as well. We know veli is fear, terror. But like, no, you don't have to be tied up. Not gonna rough you up. Mā.ewa.ʻewa. Maybe this is the other Mā.ewa.ʻewa. But I don't understand. Is kualani kila like roughing them up? Ikona hale. As these girls, I mean, yeah, maybe they're in a place kapu, so they're just gonna rough them up. And anyway, Kapa'ai says, what? Am I gonna be roughed up too? Ole, with me, wanna know. I'm scared. I don't know. They're fearful of something. Hiki a kula lau e ka hale me na poki no oia, no oi nei. So they go back to the hale. No hoi poakolo me ka hale lau nei po lima. Ma keia ho'olai ana lau alaila ho'olai. Lai calm, yeah. So they was chilling out. But ole no mababula yo o lau o waila o laua. I think so. Later on, you'll see Mokulehua ka ke kane a pueo, yeah. Na laua ke keiki. Oi ke kumo ke no ia no Mokulehua e hoi I kona kupuna a nina aku oia ole hiki ai o me ku wahine. No nina no hoi o pane kula Mokulehua ia pueo pe la e hoi pahu au. So me mea o laua no ke no pu Mokulehua a me pueo. Because manei ke aule no vehe ia, yeah. You know what it is? O lalo mai no kualani kila, yeah. Lawe no kualani kila hemalima hoi a kula no e keia ma wahi kapu nei.
hiki akula laua nei ka hale. Mena po Kī.nā oi nei. That's what it is. The hale is actually the hale of Mokulehua, but we don't know, they don't say that. Because noho keia po kolu, mika ika noho ana makahale, ho lai ana o laua, pea o la laua. But I guess it's pueo ame Mokulehua because manao pono loa ka laua makahiapo he kai wahine. Oi hoi ke li o hae. And aole ike na kahu ike keiki a hana wale no. So o kanikani a ula wale no kai ike. Ka lohe ano na kahu Mokulehua. Wa hana o pueo ana ko pueo na e ia keiki. So o noho pu o pueo me Mokulehua na laua no ke ia ho lai ana. Me ka hapai ana hana o ana ke keiki. Lohe o Mokulehua o lohe na kahu o Mokulehua hana o ke keiki. Ino.ʻino I hola ka manao o na kahu o Mokulehua I manawa hele kula. Hele kai kahu I kai ʻala.pahi. Moolelo hoi ea. Ino.ʻino, spoiled, damaged, wretched, stormy, or wicked. So angry. Oino paha ka manao ea. Angry. Ino.ino angry. Ino.ino I hola ka manao. Or stormy, I don't know. Ka manao na kahu ʻala.pahi wale kula ua kahu nei. Ia o iho no ua kahu nei. I kai ʻala.pahi wale kula ua kahu nei. ʻala.pahi, slander. That's a fun word. Talk bad about I manao lohe na makua, kupuna. O aole pono ke ia hana ia na ke keiki I ke ia no nui, ui, maikai, and then ho moi malo I ka wahine. It would have been pono if we heard about this and talked to him. And then he goes and sleep with wahine. Pau ke ia lalo ana. And then they try to get him, yeah? Ano lo'i ke ia wiki o, so wiki ana no ke ia wehewehe na. Ki ia no hoi o ho ki ia o Mokulehua ho ki ia e kahiluna o kumimi kaluna, yeah, but pane o Mokulehua aole wau hoi I kai o na kupuna me na makua. Kēnā kula no hoi na I kira kaikunane o Mokulehua e ki I aia. So here oia me kana mau aikane. Kalala o hia, ka ohi a ula, ka ohi a puakea, o maile iki a me maile hoi. Ki a kuno lako. Here a kuno lako, ka hiko lako I ka awapuhi me ka maile. Na mea a ala o hoi o ke kuahiwi. Here no ki aku a ka makana. Ka laua ki ana ia Mokulehua ho ole mai no hoi. Ni nao aku no o Mokulehua ia pueo a pea hoi pawo. Ola mai no o pueo a ole. Na o ko no lawe mai iau keia.ʻino, keia aina nei. Na ko po e hoi au I ki a e. Your folks got me and brought me here. And you love me, so I'm gonna noi ha ia oi a ole e no mai no kaua. So they know paano mai paalawa ia wahi ia po alaila mape. I gotta finish this off, but as they're sleeping, she's awakened, and the kane is not there. He's not there. Mokulehua isn't there. And then she cries and does this chant for him. Okay, mahalo ko lohe ana.